آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, and to believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with Him. He is the one alone. The prophets, best of humankind, sent to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره